weyu mwanani wangu palo idha itokomela chucho Kiwanza chako actually kwambia Mbithi Mweene Kiwanza cha studio. Thank you, karibu sana. Asante sana. Niko hata fiti. Nyene fiti. Pam anamekulia iti Mweene Kiwanza kala chini ya maji ndio mvyo. Kwani edha ilio. Wekala chini ya maji. Chini ya maji ni wapi? Chini ya maji Yesu ndiye kwani azuma zendeta chini ya maji ndo omedha bebitete. Ndio mwenda chini ya maji. Ndio na kamera kaya indi. Au makedi indi we madhi ya kwenu. Kamera ni kaya. Kwanda yangu amba mtu ngiamupea na ndimukethia sana mashabiki alame live oyu kipendeni kecha Kililimbi. Kwa mazitwa neta wa Mbithi makau mazitwa alame kipandeni aya na weo mazitwa Mweene neta wa Professor Mbithi Mweene Kiwanza umo na uo numete bandu beta wa ithanga wodine ya muthesia nindene wa Mbithi ne division Masinga sub county nindene bado wa Machakos county na ende otoi weta wa manata kana kasebe manyata kuyumba ndito wa Manyata Boys Band. Manyata ni Manyata Boys. Ile to Manyata kubwa. Manyata Boys ya iniwe. Ope Manyata. Lakini zine to brother kwa monene. Musia niwe? Ebuye mwe. Brother la katatu kwito. Niwe wa inie Manyata Boys. Na abika bando. Nundo no, nuzi mundo enda aya nete weza ide nundo ama biashara nini. Oka nona rokonde olecha zietwa ithele nagwali kabo na kwa wethia nina tinda newa ndizukumangwa akona asia galige bono kana ende ta wa Manyata kubwa na yito nona ne bata wende brother agomo ko eti Manyata dogo ne anene bienundo ne anania yezietwa kumba na mioza na mieta Manyata kubwa kuma mwambe yokambe ya iza no baloku mpaka omondo na mone maweta ya iza no baloku no topo soketina wale kia na mondo wa kawaida no wako ni maisha ama kawaida wadi wa wili wokela ba witu kundu kana wezi lokela ba kana oge na brother agu peke ndo ndabatiano okay zaidi ya aingi mona rangu makenga kindu chambe ndana ndisiawa kana ndana mbozi yawa ndizo sia wonoibe peso akwa weta wa mutumi na soso mutumi newo asiaita inyakwa na asiaita inyakwa soso ai wake lumene pyo ai Mweene wake lume baya sana na soso aipata na kwa muno ne wakila sia nondo nye nililikana nikana kanini muno ni pesi ndo nekana nililikana tiekeka mpaka walo nililikana soso wando mana nikana ka okuwa mongo ondikuwa mongo datona utembea distance twaseta like nini kindu ta 2 kilometers kana 3 ni wandu mana akasia ningetwe mwana asiao aitwa ba mwana asiao ndwetwe umai wakwa mwana asiao yusirwa Mbithi Mbithi mwana asiao na ke Mbithio niwe wai umai wainyakwa isine Mbithi kondo kwele kwa tene yuneto ambita mwana asiao na zilato lana nini antumana oka kazia ninga etewe mwana asiao ayaetwe ndithingethe binda yu to panto twa kuwa chapati twaimo ngethe no waiwo nguko angawi wa chapati nasilia chapati nasilia lekeze muno ke yono keza mali jene so na bika nine kala kwa sozo muno mpaka kezo kito bidi ndumana ne kala na ke pinda za muno ke no kulea na kwa pyo bika pala wezi bika yeso kwetwa we tangirwa tene kindu 1996 bagu na puwe pona mbia ni munini na ngolilikana pe brother kwa ulani ate wa
katikati wito pe mwetu pe sister la ni ati nikenda we ethiwe ni woka maita maingi aithi kama ndikoni ikabidi endania nakwa nundu akela athi nae Mwiinake onu wake ngoko mweta wewe ndio athi na gwe bidi no andia na ikendo zile abaya hapa ikendo ke une kwacha une wake wa ikendo pa hii na issues sie za kwethiwa ndiye zo weta nundu nakwa nivo aiwe ni okana kanie binda yu mpathiolana ngolilikana no lilikana muno byo ndo video kenanda muno chaoneka kila cha masani yo ndiye kosia lakini nyesi ndo izo ne ndio iba izo ne thi kenanda kiu ningolilikana pe wathio wa Peter Mwambi wathio zini gwa washikete neza byo wa mwana wakwa eka kwea dina nondo cia ukonja wathio zio gwa ya nini muno uwate ugai mutaani iwe nona ikwate chandu alo wazonga makakwatika so nenda izo na watu jina na buna alika weza ithia wathi woka wandika pyo nika nini pinda wengu lika ketha na ina miaka mingi muno miaka 6 kama ndikone ketha na ina miaka mingi nondo ketha kume bila nyene asiwa 1991 na soso wakwa iwana ndikuya hata namba ito naenda denito mande kone tu na iwe hetetwa kindu 1996 98 97 kwa wetu yo na miaka oisiwa thandaro ba ni opando obutandatu kwa sasa yuka wadi ta mabezo wadi gona sasa yawa umete ku nondo pe ulai lumaita yakwa inyakwa ango wakwa yu ulai lumaita yoso hai mukoni wangita mbaya sana ngita akona ngita ase kujibinde ngita kwa box ngita box ngita kwa ile one man ngita hiyo hii si ya one man ngita lakini moyo madho pe nini pe angola wate inyakwa weto wa musioka ne wanaona ibinda yuwe akete we ya kumania maujanja tene nondo ibinda yuwe watu wa maloli make thangathi benjo ketha wese benjo ile ikuwa nini ketui benjo ya mbele umune wa mbele kumekwata so ni woka we mpesa we wayana kwatanga no mpesa nguto manandele we binda yu pyondo aweta binda ndeleba ingitwa kwa class no what do you want to be when you as a driver uongeza conductor yusu wa muwange angita muno isipokuwa na kyango ozi wa imanga muno ayengolo ayemo ndezo ngolo ati ango wewe ni ayambul hadi wa leo ango musioka ni muhambul sana kuma tene wewe muhambul ni wetete ango wewe wapita wapita yo yo wewe wangita ayengolo ayati yo wa set box itatu uketha be mundu lo kwete base wa rhythm no asolo ndu moka ukomania bwala mezi kukuna ngita lakini ukeza ile ayi kabandu akaliganga wakaithosia sionde akaida awebe ango musioka ndai ngo aya sioka ngethewa athaga sioka yaka muingi akamuete jamaa kala ngo na ona waje ndio shika akaambota mio ya wadi wale ka primary school ta mondo kawaida na liga upeke skulu bayiba ndio skulu elana ligina ligile kasepe skulu la wainguma monopio skulu watene pio skulu la wampepio ngale kwezu ya kuito kasebe ngale kwa maana toto yiwa kasebe wewe ndio wani lo wewe kono kilikoni kidogo kana tu kwanza na Mweene ya muno ina chao ina ya Mbithi cia ngai bro because ya hizi akamande ko kutwa mbano ndio ligana wano izuna cia na muno wewe ni unaona kana wana talent wewe unaoye kuyimilokeza inda no kuwika ngaliko nye baigendo naona yake inema sio ndegendo kila na naona okay idinesa ibina hiyo school ni primary ubenga yao kirokenda no logo yeto ebinda yu wasa anu ni wengi mero wende ya ebinda yu kila kwa nayo munini nyeneze mbandi yu bandie apart from nani yu ebi ekabati yisyo Peter Mwambi pe binda yoge ya biweza ithia pe ngatheka na kijana Musioki na Simba Mondo yo binya ndela no kieka ati ndio kaelewa ndio kaithuke yu ndio kakwepangia neza pi na binda yu there's a book there apina
etha bina ndia patukana cia negwa ula waina nyana cia no kemangu nyana cia no kemangu lakini ndo azedo nya sabuku simba mondo ine wala na yuga ne mwasu nundu wewa ne maita maingi akile sana wewa hii wathi wa hit nundu wa kawaida bathi bingi sioka ku hit abasi kukone ela kwanza gazeti kazi kukaka ukenda ile gwe yuwe bobo ka okawa yuko butawathi wa ngathi ka twe ready mwako kusakata mbayo yuathi wepinda wathi osu bathi jesu cia ngathi ka cia kemangu kulota asimba mondo nini hedi ndolika na gazeti ka kulota kayuma kandikito ba ukolota isu moita maingi twasiegwa matatone ndo na matatu yoki ineta wathi osu twametuyezi yetu ayu yetwa kulota nundu akuina wathi osu kwe yu nini epinda yumba ndila ne bila yunu wabundeze ngita na ila ninaenda muno kwa na se opangazia tutia na ila idea so vye gita lakini unatusa mtu tutelina kana katelina nini kwitwa ngangana apyo yo ngangana muno ikaseobi lakini ukethia ulo juzi wake yake thuma nini kweza ikatu twase basi kasoko kasoko tuimanda ndi twakatuka sobyo line za wekonge wese no mutu umwe twakumbe twekela twatona kasoko ba katika tu tukaokumbu ndiko kukawandende kawandende kazogwa yu niko kobene ya katelina tutelina twetha twetweli ukawende kawandende wazobya wakakona na katelina na mwanzake baya utwa kopia pe mzee weta wa munao wa kisoi ekayula munao umwe ekakizo yu munao wera mweta munao eta wa munao wa kisoi ni woka utanithia andu muno ndu soko peso kola munene twenda wito wa mukopo kana ngileli itwetha masitwa ele pesitwa ekoyo apesitwa akamba mukopo ni mugamba nayo ngilelia ni mukoyo yumu soko ya witha wachumwa yakila cia wachumwa biko kethia twikulania yo muntu thi kuona wandende una wakizoi aigona za muku epinda yuma ngotole no mathukuma ka tu akila cia wathi wa mwekezie ngotole akakona katelina mundo tio ndo mwiyo mwaza ekina ke masai yakona kambete akakoneta alafu ibika pando ayambia akakakolia no baba wabika akakakolia no yale yu akakuzia kalaka nini dora kaugwa kakamba wewe munaenda woni wake bwezi huko nakazamuka unao zile pepo na wake bwezi huko nakazamuka to wakita kazo kero wandende pandende pepo na ndio kuna wandende meka ni mando munao zite ndo ba studio waka nini uko kakona pewa kila mundu yugaza wenda yu wandende no rise no zamutiro ayi no twaka mina kawaida alame para na wathi ngoto katu katatu wasebya tusamutu lakini wethia nundu wengita kwizome mana ingita weza ithia baina thina lakini nela passion yacho ya kwenda kwina yundi ukaila no kie yu no kete ipunde anje gitani memane pe jamaa weta wa nganga ndisikana wa izo mwiwa bosi ungupe bindu no mukethetia no thukumete wa thukumete mpaka kwa katonda lakini ni wetiwe ni moto yipumuzi jamaa we wa rhythm mwokete nesa muno uyu jamaa uswa yepunde cia ngita tio naenda nundu kwitu kwa indo ndi twakita othiethesia andu kana tukakomboethia na kikwitu tukakomboethia andu moke ithia kukwitu niende to mwethesia pe bandu rathauke mubila twabeta kalimani wono bumwe weko yo kabu ai jamaa rosafi nake ndetha maundu amaingi ula kumwethesia tuimwethesia nake aya nazo opegwa ngita ni muna unge obundi angetio mena mbinge muno ngita kumuzi weto akicheche yo ya kijeje na kyo kya munenga nulikana ila gita cia zo pangwa na mukepe ya salad alama ita yose alama ita ni ando aro ameta msalaba mwekundu yu nini na kya ni weso so pia we ni wazo basi ya gita izu akasia nini ya ki akaitila anaweza mtu amwabule ono akakuna akaite memewa ini ndio sima yake emoto wani nini tamekya ndizile da yake koyo kana ijo atone woke zaindi au kakaluma neza ndi yo kiebunde sengita nezo na kya yebunde sia ebinda unende kimba manale jela nini wa Mbithi ndenza wa kinge yebunde isia wathi usungita yo rakati nezu ndio kadesi sia kana no nekati na kela wa mbiyo mimananga
na keuma ambe olikanga kuila wewe wapewa ndo moke toko na mitani bakubia kumusi akathia kalika akaboyo ngita mbake saithi ya town na kutwa anu ukalaka morali na inako kaibunde zie ngita na ko ngita ya kina jamaa yaina mwana yao ndo kana mwana osu ukuma bu tio bazongwa kawaida ke muna bazongwa weza kwa mpezo mnajua weza maana yuko ina weza maana wathi ni jawende yuko wathi kumana nende na manie not wazio miaka not o miaka 10 methelo kwezo manange wa wathi kwezo uko ele wa wathi nesa ibi una kitaitha no ndo tono ikala tuili Biado ungakala wangazi nga tunenete peke ndo kandi ugeza ngambe okwina ugetha ngwine to sindu okindu choko lakini ngakwine angalika nyonde toke watia likana lakini ugetha ni wathi wote wathi wopo lakini ekiti kekwata tike likuna esa you know kiu ipinda yuno ndo asukulu no kio soma nesa munge pinda yena kibaki ndiye zote kainduka kwina no kio kwambia kwine yuko mutani mutani wako manano mwini wagu ambe kwa manano jano mwini wala naambie wambe kukoma na mbandi lana alika ngeiwa na enjoy jambe pyo akayugo lako kengana nundu ndiye mwenda ngiwa mbandini mbandi lana alikile na enjoy ya maima heshimo 2012 wamiende jao wanosuke ndo kila chatumie mwenda anaje naona zaidi show by the way heshimo naje na muona lawando so kindu chatumie mwenda na wapewe binda 2012 niwo kiaina ajela wainio ezaidi ya wathi no wewa lakini ndiaizona ndwaizona mwene auzo mwene no katwa isiko kune ndikolwa peka bro kala kambatie wethe ni kwa kaimotambo wa muno ilo twaendie na liko hoteli no muzi ovumu kobo so kozungu kwetwa mukobo na liko hoteli ile twalikile kolika kuisisi TV nona muna ukinete kina yengetse omuno namboza nambio zituka nambona takeni Nakulendi kwani niende kuongela ngile rasta ila hizi na ziana hizi monane dia mona uzu kwanza mupangelo lo pangete yu upangete kenza neza kitakawathi kaka katelema nanga magaija weje osambasa kawathi kauyu bana ka uligodele aipe ondoka mbeka ibwe bona ende na nini ibwe to ikalanga ipindane yu oka konapu uwo kiwa kona bu mukopo kila buketa watamasha kwa kalo elo kie mbandi yake na meligile kwanza weza ile olanegwa ndiye ndewa munani umukinela wake na ywa wimbeka neza muno wathi yake mlambo weza ile awathi uwasia uwaja wake bondo na ywa wimbeka yumba ndiye lana likile na enjoy muno na ywa na enjoy na mbandi lana likile na ina mbandi yambe yani kuigwa mbandi na likaye kunete na likile heshima yambevyo uguma bu ndiye zaida ni interested ndiye inaela nini ya kuina benga na inanga mbadisi ya kiaban pero mwandegere na ina lakini gospel kuna kamoja kole kamoja iwe pati Mweene Kiwanza Mweene Kiwanza tafadhali yuli ni Yesu ndimi nayo na bado na high school no kiepe wathi to na kuna collab na kajamaa kange ndeno mbathi mwezi walilela kile mwana ni lilikana to ni asante we Mungu Baba asante we Mungu Baba mkwete bao Isini kawaida. Kama kule tuendelee ama tusiendelee. Na Mike wambo wata na ubaya sana. Kama kaza mundu maneno. Bado usaniwa ile wonde. Usaniwa zaida nena. Ninya sonela kajamaa ku nya ikala kwa musungu. Athukuma kwa musungu. Sengi kaendaka kakelia dola, kakelia sterling pounds. Kakandeta euro. Na bwana ndo ina nundu ndiye na kibande bado ndiye zithamana muno aimbeza hizo ngoka pe bro akwa wetiwe ola mugokwitwa ngoka ngamwete mbesa thanks ngamunenga ngamwe yae kandete akazuka to ndete note ya dola
akandete note ya manele ya sterling pound akaindeta ta note yenge ya naimwe ya euro uya bro hiyo Tanzania awaka toto na ikinde ayingo ukamendwa ni ya 10 atunenga angilie 10 okaka tutenga 10k atunenga 10000 hai ngona ibawe pesa ndoni ngolwa kana mamwe ambiro rogona no rogonida baya inge 30 penge 30 2040k ukade wagilie 10 huko eto luna ate yawe 10 wewe ndo 10 ite tokeanewa ngia ni osukulu mahitaji makwa tima inge atunenge 10 tokeanewa kumbe na kebaya ila nesio kana mbio soma currency na mbio zisi ondo ziega yo nesio ko shanuka nawe na kwandisha nuka kwa ko ya kwathoka mozo bwabu talaka ezio the mbeza currency ya ezo set kalaka jamaa ka set ya kamera kaondo kalika akayiyo bandu neta kone weka $1 kone weka yoza keza itwa kewa koka kaikonywa nini laptop Uguwa wuja imba nake zoto loka. Lakini ega tolokile bidi nika accommodate kwa bro. Nunda nasomea kwa bro nene kala kwa bro wako. Dominic Domi asia kuzoti rest in peace. Uzino mweze tuko? Eto wa Dominic Domi. Usuni kazi ni akwa. Niwe muko kwa ango musioka. Ona aseba aya kuzo rest in peace. Jessica musungu angathoka. Musungu ndi angathoka yo ndama. Yapeze yego. Yu musungu yu ila sio shanuka. Kajama kewa kwa hizo timo kewa nuo wana wakete kichao kwasa otoa yuga na kama musungu aya mo shanuka. Pandu baka kwa atebu akane chance keze kukumale nomba. Yula kakumalile nesio na kajama ko kakazembe kazio na kajama kapepete muno. Kambondele mya. Ela ko gie kambia we. Bai waithokie na tuyokete kwenu. Tugete kwenu notupe kamera skandete ali video kwanza na ina twikina cameraman petu kamera kandete aona kamera katachi kambe kamera ya touch na mioni ya binda yu yani jamaa wenda hako tusindo kwa akande ozaga akandete na kwa madama ujanja na kwa yundi madama ujanja kambe ile kamera ndi kwendeka unaona tena ke bro akwandeze kila twitha twendezi bae tuochoma twitha twachoma pisa unakia na ithiko kakomana pa zamata namba oka na ithike kietwa ngalini kwanza ni maina kimwana cha muzunguzu ila mokie mangelezia nyana kwa ineze utembesia Kiswahili ineze itetea ndietela neze ina kulwa kulu nazo ongea mituke kwa mituke tumana yule mokie mangole ngewa kamera nini ndiale na meye hii kamera nondetea angolia nazio mbesa pe currency yo kwa rana mwe onazio izu no etai ndio le nazio nie ninge ketaka jamaa iko na gieka yote na mwe nazio nie angolia na wazio na mubia aba na mwe kindo chambe ezidi twatambwa siana muno ila azi mo matho kuma kwa zongo na ndana mbolwa kajamaa kutu ezikulu pe kikundi twa bingwete twakieta New Hope twenda toka ukazaidi ila tu free to lika town go street ine twa leu tukathi kwethia ciana hii alama the street ine tukalika kwa nini kwetu hata shinde zone itwa children's home twaenda atukathi no city eta city park kana ya Euro park na Euro park ina be city ni city park ni kwa tu itwaenda kutoka hiyo ciana isu ila sia likangile kwa street in tukathiwa tukashare story nasio tukanena tukamano niki maundu maingi wala yusiesela yukaseku ila ka doka na kulwenga wa dola hii na azenyega jamaa ko kakambia hii muzungu wa donate twenda yumukongelele mutethezi chao mutethezi nja iya okangole zo kamera na mwenye kamera ona ngesho tutume yako ikosa video kuya visa kuna visa sunye wanda izonda bya kana kamera tizi yake nye noka ne wa muzungu one ngania ni chao kila kitu tumandosa paingwa ye jo nosa ndio tedi sana njoo ndio tedi eno kiu azula la ela no ndondo ni yekyo gomba lokela iki ndondo na yo mwange kokela kaseko noni yeke za gomba no kimato no kigamba lokela ake bro nde awea ngamya mwete maivo nomba no ni kaonge tu ambezi
yana tete yu na maya tinda ni ana kwenge mambi ye pe mwe kamera mumuti yale mbude bandu na mya yepo ndu bro akobe mona munete usiwe atutie ina mwe ndu nenga ni la kamera ndiye ndoka kwa nenga ne kamera yetu bandu pana ina mya kamera elanya yu ide pokwa oyu ne iswe ngendie sesi wasiwa na kadala labo kadalile kaile na mbezi ya muzunguzi adala beza sia muzunguzi adala kajamaa kalongwa kuoya na nundu na twice hao imwe la kalongilwe na kwa na akapokea na akaeta kwa bro akona ake tuikale wao tusome watu mine huyu jamaa anumeanzia huyu jamani mchache sana ake wala banengole biada no we say lobi unaziombea maisha melobi my force iwe mwana kale lobi kale ba you pedha ba idu nondu yu embitu enoka wenoka ukayanda umieba na ku yu mamozi wa meto yo man ake la kwa la ko lezima ngole wenoka ende amwele ni mandanga ayiwe enoka ke ayuwe no enoka ote na form wenoka ukagote wanguku wambe ote wanguku uzioke ukwatafia wose ukailobi mama na yozi lobi why is okoma na my mind after kumwona ba yao wa feelings yake wa mwenda one kina waenda mwaizo okoma na yuda ambiro ndi wathine mwa twakomania muno nokulaza ingi utazeka ate saingi weze mundu celeb kwiza umana kila mundu betha bina muno but ajambik benda meme aingi but nani pinda ye naso ata nambo totia nazo wa ndipetanga muno mbandini mashimo mashimo yetu anda atokeza ingi ono stage tukangathi opuwe otukatinania tukanena angania but naitu komanangite cia thine muno nionake binda yu ingi tukomanangite nake tukomanangite na likile maundoni lakini nabwe tina ninaenda nini yake inaenda danzini yake muno wasange wethe na hiyo wena ipata nake ni tia yo nipata nake ono mpaka omunde ina mwati yange ya muno na baba ngondanzi boke babiko bandu ezethia ningo mume tina pyo kuma ona karanga karanga ogu kuma muthuko myogu ina ligani nini muno ibila undia uga kana be mundu ngonda bya kana be mundu ngokona nini ko kila sales ai ne tha nese we wathi we boke mwa kwarangara you after tumapu uga mutinda na mukono na leoko mutinda na oswe kana mutinda na inya no ndabanga inya no mukangi kurambitu malanga ndwezo mana kwezi ngezi makangangi ikazama ndondania nitwokie pe jamaa wita wa kakojoi ane kwate ni no na ingoni anota wibande ya kuzaka ne mwete wembere lazima ezele ane kwate no bigie kama zo tiu kumande kakojoi bandu mwete ba ekandeka leba uye kaleba ende tu mwene yu nini kako ila twokie twamanania kako shooting ine akatombi eya ni siendekete pese ndo siendeke bile KSP ake ndi kwa katombi ndithi nini nezu na manani thani tu na katombi ne mani yoyo ambia oyo ambeta ambia ndoke twende katombi ndo shoot video wa 67 hotel elo anda be yo na mwita ikite na ikite twende ne yoyo ebiti na mwe tuili tuende ela twaendie twathitwe katika kopwipo na muoneya na twende ezoka o jamaa kange twathukuma imwe keso mweta ngopa kubi kakwa tweka munana wabi ukakona ake ndimo kuzia twenda ngale kwa heshima na nguzetie twenda ngale kwa ya katombe twakuza ezo nzinda bina na baloka ngale kwa yona no kina baloka ngale kwa ya nino kie ne tukezia Mbithi cia katombe wese tesa ingi ngwe tukezia Mbithi cia katombe mweze thea ngwe flow ya Mbithi cia keithine sa no kapwipo na mbi igwa ndie naenda yubenga ndipyo ambia kwenda benga weze thea nendea yu Mbithi cia katombe no kauziendea kukuna yini ni waya sisi yonde yani wathi ukathi ukathea no yambo usonga mbe na mbe whether you neigwa wathi usuilikaneza pyo wona okie osuomwe yona kako twi connection epinda u twaina albino moisio kasiema
na yai squad yesu ya Katombe maendete job mayumbanya miyo maende job tuwa puna ya nini kakoye si wano niwa nilikilwa nevema niwa ndiya ndolika studio na ungulio na ambia wendwe serious na wadi serious wilikako tulike niwa ndiya ndaina ni aniziongo yakwa niwa ngini anizengo yakwa ndungu iwe yena tuwa na tuwasia ituza uvyambandi tuiza uvyambandi tuwasia tuwaenda tuine pamwe twasi wakange anake inakago tuwaenda tuine pamwe yana wakero tuwaenda ina tuwasia tuine pamwe na wakange wakakaidia gangi na mwai tuikoi so uvyambandi na kwanza uvyambandi na tuwa minaina waina na wanaina tusiokenge itu ambia ukatwika chao twika kolabo wena mbandi yaku na wanena mbandi kako na Mweene Kiwanza yuka ko ya Kiumone Kiumone boys na yo yakwa yokie yo manata ila tokie ne kalawe zaidi ya nina watu andike mbadi sio pay buku wewe andike mbati ngwe gulilika nana na mbati nana ke tanda ongela inge ngulilika ngulilika na mbati nana sio buku ne bando ke tanda aicha ina sio po wala waza koje kushabiki wa mbandi sio ndo kwanza awende keima yeto kie no ka wesaithia ningwenda ina nina ila ninola nini ngwenda ina pio lakini ila idea ya benga ningwenda wesaithia wathi no ni cha benga ni kuni challenge kidogo nundunye naso ila ingesi haba ni kusema vizia melody ni kindu laisi kusema melody ya yote yani ina yungu sana wae ni ukaunganisha hata so lweni miunganisha undungu kwa miunganisha na rhythm na basilican weza ya kindu chocha ni challenge ya muno ayune ilio onyo maondo ne mako Kiwanza ni siao nende no kuna maondo mako neno kuna Kiwanza neno kuna Kiwanza iwono kie neta nani albino albino tuwetu namba na muno mundo la twese ne pyo ni musela kwanza musela yo ane attract ya muno geza there kile binda ngwe ndie ndo thimbandine ya Katombe kila ila to kie to amana na albino yo kie ndizo naita wake to tumwa watu wetu ashe enge wanena yake yo kiambia gizi no amutafisie ngwenda ina ambia nduke nini wenda ina yewe bangete na mwe nina ngwenda ina lakini idea nini chao niwe kuni challenge kidogo wakiambia ukangoni ikitu nini likanyo kwa likaona uo no ikavyo pwebona zo vizio lawadhi wa mathina nililikana mathina makwai Mbithi ngai ya mubaka ngeta methoi pwebo unazo vizio adhiuzo wala wezike muno bya kuyozi okato azopia na okato zopitia melody ndethe sio kumiunganisha joka watu weka wapi ila na akwatiko clue ona nekeka ina wa ina mbati 15 nether nazi ni ebinda na kala okilado ndi kunanga round ndi kunanga go melody yoka ndi kunanga round ngewa melody yoka poka papika bandu ndigwa no kena record warithiozi wa mathina igwa na record wambe na kalanga na record that was 2017 2016 2018 kana 2019 2018 ile lawandu Lucy ndegere ya 2018 okay later that's 2019 ya 2019 ibona okie na yesu na kuna wathiozu wase there ni melodies okete kwithet ekile na gokate ke nduka the ideas ni nacio mbingeki no kana nacio kainge bona ambio recordio wambe na recordio uoka nacio kainge na thi na kwa na so na thi na kwata ni ninge na tunga mbathinge ile owa mawendi mando peke ndo joke moyo ndine mona tutuite takuikala maisha mo ala kweli twenda ndo tofauti mono na mawendi mono tawo undo Mbithi nenda tiwo ni mwenda wathiosi go ina kwa kiana kwa wathiosi kwa no ngulika na wandike ya kitandani gezo go kibeti kindethesia gezo ndio mustari checho mustari bando kikambia iko ndo wase idea ndo wase kanitio kau
Na gata kaambia kwa liganyo ndio ndo andika nini sio sasa ingi kekampa cho kanga mbagwa jambo ngona nini. Ako kanga kandete chakaambia ndeto zindi nditamuka kwa andiko. Ilo rokiweza ithia nalikana na kana tunga wathiosu na utunga nonge ponge ando ingi mataweze. Wetawa na winete na itie wa kinengo. Ile wathiyo uyo muyo kweli wezineza mina wathiyo uyo muyo kweli wezineza mina tawezi kutunga tuteto kweli tu mwatwa mwawewa tufili tuma nako mwatwa kweli wathiyo siwa nokie ona wazi ndio wezi ngoma nini ya ye nina shootete sionde lakini director imbumezela nini pyo bandu pali kilo mathina ndiye ndao maweta ndiye ndai nene pe bandu pali kile mathina kamera ila watumia balozete nini athia nini ne akeja aisio getie akaushwa mamweza wakanagwa amwe baina aja ndakadinda sumbwaneta kutoka ketumie itu sie tayari iwe bonokie ndi rekodi wa thuzu beto na tuisho niona mwana onge wako rafiki sana amboka bae to waisho buba nini la twaetie tuyikati pupu nini twambazi kwanza tukayamba ino chagu siokia mathina sio kito sio na mathina iwe tuile na manthi tisie no kina manthi ya no loko ngokungonia na kunia kitema na thia mteja na kunia muzioka na gembia be na ka session wendeze ni mwetele na kwana ndao kuna nini kendo kembume ni lumu zilambia no wait a master ngezi master njamwezi ipinde no wait a master hai namkulia master no usina kwa nenda ni kuniwe ni mundu ni gwa mainengwa ni mundu menengwa amatambulika ambia nduita ndweke ngwete yakajo wona muiye kwa mukunie nako kwa sio aila wakuni kwa kwatika na kwa akule wibamba azio mutani na moya oza uba awenda azele ndati nde ubo izi nini alezila kama toke ndeke mundu waifanya da haraka mlaita 100 kabisa. Thank you so much then. Okay, dia mwana maitu Mweene Kiwanza ina my teacher. Thank you Jessica Bia Benedict tuambua tukiwa na sabio Dennis Mutuko Mweene Kiwanza sawa Maria mkete kaima kai. Thank you so much kibala ban watumie utangonea simoni ayuko na gitaa yangu nimesema zada unataka Benedict tuambua Jessica mwe ndo ndio kule kwani kimecha gokina tuzosongia hapa kuna baada ngalekazia kwa miami ne wa Mandela kule lakini kwa tuambua. Thank you so much ngina tie kila wingende na kwelo la kewa mulolongo keta wada Mbithi enze wakinge kwa tawa unataka suit magembe ki ba yaki ngale kwa mulio taban annex mulongo otolela kule la motongo television maundo mogere na sante tena sana. Thank you so much muruketwa Doreen Faustin kwa ligi yako olomuno anenge watu amekusaidi mbona kidogo mundu ifa okasembete tamundu mundu ifa na kililie ndibenia na mwana abika nelo abikie nundu kila twasumbwania ukwepe ulanenda weza ithia tondula ngwenda nenda ningone wengiti nikone we solo weza ithia baya ndia kuna ondo ngwenda atongumaniobu ila tongumanizie bu ila tuokiena tia twambonga mie recording ngone eti ugo nambe yo manda munake mundu ifa ila wokie ila na murabisie nendongo niona kunona yumba thizu ile wewe ndio tabia hiyo mawendi mando na wathi oyo onge usingona basi usiwa kenengozo usiona yotie wosuna tiwe soso ila wakina munanga na moya kwa kuna nini hizo aiko niona toteo zumbona au kialikete mu awana kero jamaa mwe nde tukitia na yuga babeke elo kiangu ne isuno kana na isuna na kana ya ne kalangi diyozi isuna bijambati tatu no ka isuna tulia ne kalangita na kwata na kate no kana tunga ingesiana ile na tungia na sio no kioko ne weketema eso nami akela wokie angonia ne wasioka bado na sio kanesa angonia amba thizu ingile bai wathi wewe andi atia mathina ma nini Kiwanza
Uwiwane ni kwa kumbuka rasta mwenge Winake tuko amasa. Wa profesa nina raha sana. Mweene Kiwanza nina moyo sana. Na sisi amena ya kwa yende onesa. Na cheki mabeshte makwa ilie mathina. Usione atie kitema. Nenda igwa test ya monde. Thina ni na mapulanya. Uga kambe na kunetwe mambo. Wathi uambe wa yuma kuwa mathina makuru ni mambo. Ima wendi mando wa kinengo usuna uone ndomeo. Na ke tsunami. Oko likelosu. Lakini studio bado ni kwa Katombe. Studio kwa Katombe. Na naino la wendi yani na uga wo kila cha tumia ni record ya kwa Katombe. Ina uga wo ndo ma ipo studio. Na sisia tambai. Yusa ingino tuikaza sia ni kino kitatu kwa kila nasia. No ngino ogeza ithia Biado ngona wina kindu kiseo. Na kindu kiu tuko ni ithia kamba. Twailito ukusupport. Ti lazima tu support, tu lazima tu support ya kanambeza. Ni tukia bai ni ithie one Biado. Biado baatwe no likile ba ya kutwika na mbemba kana maluma mauma angalikwe yenge ya dhoni ama ito. Na kumbiado ewo kabai wa lupa kupa kwitu. Pea jamoni ngawe elu kinangopo. Paingwa. Yete elu uita elupa. Paingwa. Paiyaja. Hivyo nokie nasia ekani ni konia ba kwa mona ho witu. Ni tutu nini twake studio. Studio weza ile nitwa me advertise ya kwa advertise to me advertise through kila kekuma ba. Kila kiuma ba. Yu studio ezu no but this is your onde. Na iko ni yebuke singa. Na iko na ndo sia umo kusema kweli nyano na zangita naza sia studio ya play your part nene bado. Na pia mashabiki ala mando kisi kete kelikile nenza pio. Wenda batingo baike ambato. Ndia struggle. Wadi uzune ni wetekeleka neza wetekeleka pio. Na weza ithia unakuwa yethukizia kindu. Bandu wingu gweba kumeteke. Ngo kole Mweene Kiwanza. Wale wasemali akuyo nyane yeo mwemo. Ndio wakata Katombe walike mwema ono malika. Yuta Mweene nini ingi mwana la level indi waku na yo ango inime olo waku. Wadi wa mbenga wembesa. Nginabo kunete latest ngije kwa kabinete yo. You is your latest. You is your latest. Is your ndo kulinyezi yo ndo pembeza. Wekeza ya ila utumete kunyambadizu. Kindu cha mbei. Njizikana ni dhana zonge kulinga nondo wangolia. But no ni rekebisha. Ketha ndinazo ndiza zonge kulinga nondo wakolia. Wathi. Kana mbosonge direct. Kwa koloni yako na ndiye zonge nakwa. Lakini zonge othurua inina yangi. Wathi kindu cha mbe. Wathi wembeza. Na wendo manaka na wembeza. Sisi wa umo asania inge. Sisi wa asania inge mayambe. Aboje ungu. Masisi wa mayambe ya we. Sisi ya ndo sati ndo ya dhaje yetu. Wewe kwanza mtu akatombi. Onde. Palama mbe. Na oyu palama. Lakini kindu kila ni dhanezi. Wathi ndwe zokoeba. Ndwe zaina wathi ni waina. Nuithi kuya wathi nomba. Wethu kiazi na mwaka nuibanga noenda wathi okoeba. Haiwezekani. Wathi newe. Na wenda biti. Ota unduma we angi mundu andu mathukuma. We wathi kineze weke abiti. Wathi ndwe mokoeba. Na kingi pa kindu kingi nenda ota byando muno. Ta ukezolika wathine wina kakili ka uliketo otonge. Kana uligeto uko neto kwa tembeza wethe mwana wa wathi kana au weka ho iwe kana au kama kule ita hizo video no ya kule test ito ndo kwende consider how much ndio kuchocha lakini wathi ozu we video ozu ukalika kimezi undu wana mijengo yetu akaomezi no akia mundu anomba ta itatu ikathela nenge figure nikuatie figure kuma audio kuma etumeta kwanza ka audio ka audio zo ya beyond ya nundo kindu cha mbe na ndie
na mbio kunia kwa kanyotu ndikuna kwa kanyotu na twaita mambo alo mambo hiyo naenda to record solo sita ila waendie akuna tundu na ina ini nisi na ina melodies na ina zio tayari na me mwingo ni ini ni ngoni beat nikituma zio ba ngeke waze chao ningeke waze bongo nundu on the maivu akoni on the maivu ila mango ni ye pawe ya mbio ndia ko nundu ndutiando azu studio mo ni ambio ndia around 12,000 12,000 ya mbio ndiabu na izo wanangite izo naika lawi bane twakundo yani taweko kitolikela nuno mambo maibo on the nana akiwa zaidi ndia ni matiu mwana ozibu studio abanga none athie kendo nini pwe ambio ndia ba kendo ngilie 14 no kaneka la aya na kya mo mbumesia anenga mo nenga nini ni ailito nenga tumeta hata master ailito ne toileto meter skeleton kana toileto meter yani ugaza aga ailito mpike ya project ngamyumya ite mpike ondo ukaminembe ngo kayungo kangamia tongeke ndoke umyambesi okay abe au nundu uwinete ko ya ate na nini eta ila wave project yesu niyo waileto mpike yue nini kwa ka USB nikenda nuke na gono ka pala nenda uko minukileli uniki ya mawazi hapo ai maiko ilo anangia nenga nona kwa beat na ndio ndo imega mbeo hapo niko kitu metu kesi zilu no kana kalile whether there nini ne kalite muno ndaina ina kunita pakuvye mwaka whether there pay pressure ando meogolia ndi Kiwanza ndiye Kiwanza ko yaniwe Kiwanza baba ambi alioto we and agreena with the no taniria you ongela audio zu wakongela video la nona you audio ni noti okainge you inge nazo ka drawing board ni na thienge ya beat ne bange recording session ni ayu recording session ni manyu eno kie fire studio kumai kati on the utwazie nayo ni nandi 30,000 siabika 42 izwe 42 aya pe kula ko sio uka kala ukeuga bado pe pandu mutiye ndithi va studio ngati ya kemu tamozo ile la ligabu twazi ku ketamozi ni na ndoni around 50 uzi wathi mwe izu ni na konete na ona ndia kona mimi na konete Mbithi 3 yule ndavi kwanza nenda muone ndavi video wapi India kiemeva video yesu dancers vixens director pauwe manambi one ndinambira okutalila isu nambira okunenga budget yesu yote isu yongambira okunenga wano sibuno na pauwe kanambio the around no kilila na kendo 80 ndivyo ni 90,000 aya 80,000 ni 90 aya twasioka tulike clad nondo nditi shoot nitha na ni kuote ngwambinge ngwangu ukazaidi ndina ngwambinge sio zako ilando ndo no tumia clad twazieke na ndie clad yake around 40 something ukina ndia ngili 45 43 aya nini pala na ile pala nini pa ya location pala na the Mbithi na maipi ngili 13 location leu yote ndio kwetikeli ndomie puto net pato meweza than free ko tumia kilangwenda then Mbithi tuma ndileto ndo Mbithi 18,000 Mbithi tuma mbolete ni nundu kenda ndiko kenge ndomie nize na kati leu yule ndio kaikati ekaya part yunda na mbeta na ule siweza alikando lazima walikando wewe wona wabanga chathi wamba uwe ando lazima uwe ando nigenda momoka kethano mete mitoko nisa sawa yunayo upande wa yuko location na leu ninande ngili kendo ninande ngili 62 ai uziwe wathi omwe
ni andie ngili 62 na endi yu angelanga pe ila pe set pe ila ni ko so vya set bado inisusia uko pesa inubinge nigenda so vya set kwa watu zote bikizingili maana watu zuwa kweli ndio ukengana ona ninezi yeko ile no mbathi ambe nizio na yezi ndio mbeza ta hizo ile na shoot mbathi hizo si dhanta tu hizo ne na to hizo na to meter around 250 lakini yu omwe wono ndo ni yaba nenda usembe YouTube ndini wa channel chake eta wa ina kukia link bau eta wa Mweene eta wata kanizi nezo eta wa Professor Mweene Kiwanza pe wadi ole kile munani wa eyo na ningine nda wende ba wende ni wa subscribe channel ni chake wende ni twa wewe wadi ngili manelo wadi omwe it is not a joke wini we vile nangaza twa lokwata omeambe weza kuona maina wala lokwata omeambe umuno wini we vina kenda no wini ngili manelo wadi ni omwe tiki ndo kila hizi anenge nenda ile tele to mo support ndene wa online ndimo subscribe ndene wa page yake mimi ameniambia kule namba ya gutene twende na kubindoa masa namba yake na mweke hauni kwa 0717 tu ya kwa ni 0717 223 173 bas alama enda namba yake tu mbona nayo ni 0717 223 176 na ningi twende na kunene wadi webina ai wadi wekao na hicho wadi ni passion na wadhi ni talent ina wadhi ndo lazima tagwa so wewe walikane la mentality ya wenda mbesa wendo ukune ukwate mbesa wethe wathe uwezi oka umano wadhi kwa manda maondo wangi weki wadhi kuyezo tukanweba we no ambai ne time nundo na kwa yuo yutu ilu wadhi uzi oyunga ngavyo tala bala na mbiye kwinela but izuna ziongelania zionde ndo na either ni spend it around 600k na nina sasia epinda ikapika ukwe we wa mundu ugo wetesa ikeso fika epinda na kwa nambe alama tunda matunda ma nambe yo alama tunda makwa jo epinda ikapika na hapo peke ndo ndaba zaini kile epinda you to understand that taizo twenda video taizo thanks quality taizo ni kana zaende akamba ni maiko budwa wende uzi nwadiro ndakuma bako perform this yanga wende uzi nwadiro ndakuma bako ka kwa on TV no na weko we nwadiro ndakuma kwa international neki neko bakela kindu ke chao ke sawa nenge na baba uti uza mbele ba ina hizi mondo yo mnasa adeke ngatu mine ndo amasa nizi challenges ya kawaida sio ya wadi bikaru wikete na muna mnota kwa na mena labda waspendi ndiko kwa komani na mena wasa ndende koza notes bala bai ndo isa koza leo for video si angili tano sekwa kwa ta kamera bano mwisungi the 2 hours kaile uone lakini kwinde kwa tangana ini takina maima katombi na aswangi in fact mwana kwetwa katombi katombi no mwa anenga ila motivation geze dana sisi ni yake ikina ilo kinetayo wega kwa kupe tikwa thoku na dina nena kana kwa nini mwana ozu azem we mwana ozu kusema kwa ndo ngeke hayo mbea ito wasabi vitunga nina ndoto ya gwina kile kai ni amuke yuna wako la gwina kana magile itotoa nenda gwina ona kwa na kola pio endo rezi adala wa muga wezi kwa kana mutumia osu akwatie ba esawa na yake kasa amuka ngoso wadi weta wani maimu nyenina ndodone na expense yonde sia audio na video zienda kwa susu wako aini ndodone na isi wewe kila kitu amine agundo drone ndori ni mosi ni ngoja mbiara ndona akalo kainda no bongo Kevin Laval Mweene Kiwanza ndo ambiki ya tamundo twatele myando aje tiko liweze kaboka tabyando kweli sindu ina ikendo negwe andiasia pekendo Eric Omondi unaendesha kiuna atasia Kenya to support our own kindu chu by the way keko na ninazo ngakani drone tweleda azania latu igona atu okuyana tweleda tuna street na Eric Omondi niki to support kindu chu Biado undo muweka ba utondo ukaona ingangana okelia inengo sia mwana yito okuyana atu iko na wathi weze ethia kila bando bathi
kindu 98% weza ithia sietho kwa cia ba kwitu ijuda ange manza manengwa to ona mutongo TV kuma kwambelile ngina wathathatu tunenga mbenga mwana ola munene pio imagine kuma za mauza ngina za 10 kila muthenya no mundu mwangala bonus weyo nawo nitaguo niki tuende ku support ama itu ndingo ndo ka support aya ngotambie ba amusi charity begins at home nikuwa ndo aimambe okenga ndo amate ndo tumete pesa ndo nene na musanii kwenda kuambia kana musanii wina ekona weko na mwe ya museo ekwenda kwa yani mutaye utamoto kwa wewe yue igenda ni kanambo weta kindu chambe kwa musanii uloko yana wathi ndinazu neke mundu wia kila mundu kutwika na yethwa bala yebikela bala yebikia yuya ngetha ba ngetho na ida ni thwa ngako jakoko kunga yukwata ba mongo ba ni mongo netsa pyo ni thwe yemaanisha bu ni uwezo wako obikete ba obikete bu kwa kubenduka yeke pressure uyu kate ng'ombe musi kana uliga uwezo uliga kunduko ya nikenda weke kindu utani thiandu nini maundo no kabola wathi no kabola na with the time ebinda ni ezopika onagweza pala wiwa yendela wiyethelepo pekindu kingi biado onende we muta na nenda out abiando paye bindoka abo ya ngai kana wezethia ukatindia kwa ngai nenda au biado we nitambanje ni muvitu kange ikindu utokithukumia ngai ndezo kwathima onetho muboya hata kuboya utekiebiti kwa nanga mboya izui wananga mboyo ananga boya naonya ngai kiuenda kiuo muboya we serious no chenda ngai no kuonenga kwa mwini uloko yana wathio kana kwa ini alayo wala tu yana imwe we wathio ukweli we challenges mbinge muno na wathi ketha nwenda ina amba wina wambe ina nundu ni kindu kingone kwako amba we wambe ina we mwene we zaidi we mwianie nikenda ange meane shambi zite kwani amba we yanisie we mwene duka ino kati we yeke pressure wathi wendwe chabina amba we yende we mwene kilo ino ambo chende nikenda kisio ke chende kena panza thank you usino tawo musyo mono none kwa director kwa mbe masaya mane no dala ndaye ndo tabie unaona shambi kisiaku utambo shambi kisiaku naende makulo pato ndako tuthoke kwathi kuya mweso ini twamina bio nekala sende ende ne makona maike ala mane manona neza ende maike kana wathi bina naende ndimbo ya muno mbe ndo kwa studio wena sema ndo bado bada na gumu asante na woza kango katwekiza ziru kamekesia anenge ya mweso kabati orange ngotongea ndana utana bege ngotongea kindu chambe ngotongea mutongo TV mupea na ni ona ngotongea mupea kwanza we mwana ndicho kotongewa mutongo nyini paipando waezela ponde bala wezile mpatisi yako ike motha okwa na tuyaye ona na nina tuyaye twa komana ya museo kila ngwazi ya mutongo TV ngometongea mupea niki nezi yewe sio mwendi kone wazimu newa kwalika panda kwa manda mutongo TV mali popote oize na wangole manda mambia bana mpatisia utona wathi wagoko neto no ngea ndo miamesi jambe no mwini ando miamesi jambe eta no niunganisha no wewe waunganishiwa hata wili jani liko wili kakoya na mukuli hapa ambia pana no ni wathi wakuhitha ukwa kwa mutongo na mwake ndo jambe ndo kukenga mutongo TV ngita umeona ona ndiye zizo zitha hapa ndiye zije ngale kweba kila nizi ngita umeloela maita maingi ninezi la Facebook mbuzinisi abo ila mwa jabu mautumani bo mutangaza ngazila na mwenye paimundu pu nisene nake kona kwa ni surprise dikwegwa mbati chako zitha kwa ba zitha kwa yuju jo kingi chako kake kane motisha ngazi yake thani mana manani ni muizi umukona wewe museo mukathauka ukona waya matu wa maglobe kala wae nengo konya we ngonya wazuzu kathauka ekanitume icho nazia kanitume na kaingi naza sia kiwuke na uzuru ndo bana we maana mwana we ambia ndo kamba tizianga na ndio ndo kamba ziakwa pangwa kindu kisio na wale wakimanda kathauka na na kindu ndo bushita kikwe pede na icho we ndia azia nienda ona kwa nienda ida ni level inge nienda yikale level ngweza idhi music nini ngawa upande wa kamba wathi wa kamba itwa uta level ninge nicho ni yumetie nitumia kingo tumia akamba wiza ile yetu atambulika
Thank you so much Mweene Kiwanza kuondoka studio. Ndo ambotambo makai maku yo la manganda maku. Na ndio tutambite kwina Kilungu. Na ndio mandilungila namba ya muzona ndo nimeombia maina akwata namba. Na ende tuweta mwana. Ni kweli. Kitu kadhio mwondo tutituye tina akoma tuwe kula. Chati. Ziadi. Chambe ekana mbo utungia mupea. Pea ume of late. Methi to maungamita na kwa muno. Na methi to maini push. Methi to maimbe ya Kiwanza we capable. Kwika kina. Tulike. Sindu chambe Gerard nini ngwambo kethia mundu wetu wa Chalonzioki. FT Yomba. Yani sio mazito make. Niambo kutungia mupea we mwana muno pio. Kumelaro amanana to manendo kwa vinda nini lakini nongwatete kwako na kwangegwa kweli ngwatete pila. Chakele pe munaongewa kwa weta watushi. Kanadon. Ngo muna usubado nawo. Ina utungia mupea we balawe mboti ni mwana ni usu. Nundu bado wakungamana kwa. Pe muna weta wakakojoi. Tuambie imwe na bado tusongetwa imwe turais waki umone kakojoi wana wise ondecha ipinda yo ndeti kakendo witha na kuonga mite na kwa ambao ambe we ambe ni namba kutunga ngato sie mwana we oba wewe ulonge ni ndo tungia press code yakwa ila ni bibita ingwete sana pe dan zumwe dan ndambuki pe chalo pe musembi pe musani pe yataka bro na pe robage dogo na matiangi na odweka ndeazu omeazumedha maungamita na kwa mbaya sana ngiketha nolo nue peka joni peka jamaa onge bado wa jonte mwana olambu teize kwekala ko na kwa ambaye wewe mutongea mwana nina utungia ngatho sie mwana pyo azuya ni awe na maweta ni matala nita my brother ala na tumetwa ngoko methia ko ilo obi na zie mupea sana na albino mwendo obi mwana aya mbaya ya ukale okedi albino we o news yo muzinga nete kila ko yumya baine nyamwene dynasty tulela mweso kuwa mungami mauta mandeke mwana zu twindo ekayuela wewa pe kamutindo nona ini zaidi atita matedha ni kiwango fulani albino mwana zundi shooting party siambe wana hata shoot yake albino aungamie na kwa ona yeye kwanza waaki hata manager ani manager kile uketha itindu ni won pete padu pito albino mutongo na kwa mundu zenda nebuyo kenda naone cho wona okite nezo nundu ndeke nyongo albino yani ni mwini weke wango kingi mwana zunde kinyongo na ndethawe na maundu amaingi albino ina utungia mupea pio nundu mundu kaujanja kaingi na kawatie ka wathi wachangiye banene muno ambaye yona kuwe mutungia ngatho cia muzinga one na unene yumya baine wa muzinga mbende lazima enywe. Thank you so much bro. Asante. Thank you so much gondo oka tukwendea sio anenge we kuuka mea ende melo la motongo Mbithi ya kusiko sietha sione gagu. Haya nimo bya murende kwa la monda mero la Kilungu bila tuambie okay nda wapi toka dogo we musele ni YouTube Motongo TV official keke kalabu enda we lele ingi na indi tekwata mba mutumio enda YouTube eta wa Professor Mbithi ngaro sende indi no subscribe ende no asia Mbithi yake niko mweki link no ende mwemi nene sango mweki link one Facebook sende indi maundu besawa mtoto wa Joshua mtoto wa Alois mtoto wa Jeremy mtoto wa Maklobu thank you so much kundo kwa ile Kilungu ngina wa kwambelelia ndini wa Kilungu chane cha byangwatilo tiwa inesa Isonga Kililimbi wasonga